Konje umuntu vele umuntu ubani umuntu abantu nabansundu babezonda abantu hlulwe izinto laba bantu bakhonza kwabantu ubani ophethe abantu ngoba abantu bona badla abantu si umlungu koshemkhulu bebazisa ubuhlungu qhuma insimbi yomlungu fuka inhlungu jabula amabhunu hlulwa isibunu hamba nqunu fakelwa amaduku sinti ibhuko ezazifele inyungu sizwe sikashaka ukajama kasenza ngakhona maniqhabana nodwa nibamnyama nisenza ngakhona fuka mgobhozi nosikujana kufuka umahlangana abantu bangathandani bangacwasani ngesimanga sokuhlanga impi yomxhosa impi umsuthu noma umpedi noma ungabe mpondo ungabe mtswana sonke siyafana behlala sonke siphuza izulu sihlonipha indlunkulu khona inyanga engikhulu imikhonkolo beduma isizulu hlangana amathambo kashaka umkhontulo lwenyanga ushemba vezilanga fuka uhlanga intombi ithanda umhlanga bambana mbokodo kanandi sibelethe sinempando mama banothanda banolando mama banentando waqeda yimfe wafaka ushukela waqeda amafutha enyamazane wafaka uoyela Jehova emuhle samukusikela sathane ngenela kanabanye bebemlandela waqeda induku nopoko wafaka ivolovolo waqeda ihasha imbongolo wasifakela izimoto wafaka inyuku umhobholo i-ofisi lezona washintsha omnyama menza umlungu ubheka nami ngibeka umona imali gaze yona yenza kusuka isona ubukhazi bona benza kusuka inzondo suka kudombasi bali sifanele kwelikhulu iwoki lapho begobhoza igazi kusalona ivolovolo ukubanga umhlaba banga imfuyo kubanga wona umnotho sathane giya kufa abantu efeze zakhe inhloso shaka ngingazwile ubebagwaze bebesaba umbhobo zangomisa idla imbumbu beyibulala beyifela amaphupho uyangiphikisa ukuthi ushaka ubelwa nosathane bheka abantu abamnyama kwemanje ama-illuminati uyangikhombisa ukuthi njani yena lo sathane noma imisebenzi yakhe ngeyomhlophe noma ngeyomnyama izalukazi namakhehla usophinda ukubona shukino roxy lamasupa senza sisheshe siyona usithi roxy lamakhupha sigcinga sisheshe sport sathane ngeke umcross uyakucupha izulu sisheshe ulibone